Assalamualaikum, dan salam olahraga. Leg ke-2, Playoff Liga Champions Asia 2023, Stadion B.J. Habibie Parepare, 10 Juni 2023. Taktikal 3-5-2. Pelatih Bernardo Tavares. Berikut prediksi line up PSM Makassar. Reza Arya Pratama, Erwin Gutawa, Yuran Fernandes, Kaik Linares, Yakob Sayuri, Yance Sayuri, Muhammad Arfan, Wiljan Pluim, Kenzo Nambu, Adilson Silva, Everton Nascimento,